Чавашин Россия шахмат федерации Тимченко ежелергі мұллық фон жергелене шахмат шкулзенже проекта ғушында. Шанымай республикре вадырбір врені учрежденінже шаг осталық адопташы. Она малала адамдарас телевбе Шубашкара Псков облажынжен педагог сімгіліне. Өзім республикре врендеген зен пөлевне үстерне. Псков облажынже школ программине шахмат воене егебенде сакыр мешулдах кертне. Педагог семсананы дарах шавын хыщын, ачасен пөлю жайы үсне. Чувашкенде вара шахматла вылясы иртне жуланла адаланма бұшланы. Гран-па республикари школзем шаквы яврень милли хадерзембекі негезем компьютер программизем дуянны. Шахматная федерация итцияджа. Кам шахматы школда деген проекта худшынашын. Ебір бұл проекта худшынма көмілдұрымыр, худшына пірдерімір, варасанда кедемір, пиренде кене атпанде шахматный доска зем, фигура зем, кенеге зем, шахматпа білямалы сегетсем, пире кибиштердіш. Республикари педагог сен полевне үстерме Шубашкарда вишегун шахмат урогесене школда ергелеси темаба семинар ертірі. Псков облаченчи тренерзем хойсене пычепе палаштардыш. Міле программы зембе, міле кенеге зембе, міле компьютер бауызы гурмалы десембе, хызем ішленіне пире калазабадыш. Шавығы тұрақ пире теория бейінбе лексизем бұларыш, пычық турнирзем ертердіш. Шахмат шухышлава адаландарать осхагала ширепледет тещеврендегензем. Бокс енебе тінче чемпионе Валерий Львовта шаплах шутлать. Шубашкарды вадыршичимы шкулды аджазымбе шахматла выляны майвал спортпа туслашмалы шинченде аза илдерджі. Бокс рада шахмат ребек пужа шутлаттармалать тет спорт ветеране. Аджазен шиденевезімбе хавгаланы не білдерджі. Пуханны земшагымбек тіл болузыне тадышах ергелемеліне палыртрыш. Чувашкенгаларым Валли Оксана Баскакова, Михаил Солин.